Mandalina fekiyek zivistaniyek û weka depoya vîtamîna C'yê tê pênasekirin. Ev fekiya tamxweş li Tirkiyeyê li herêmên peravên deryayê digije. Bajarên Herêma Behra-Spî û Egeyê di hilberandina mandalîna de li Tirkiyeyê li pêşin. Her salê Tirkiye bi 1000 ton mandalîna difroşe welatên cîhanê ku mandalîneyên li bajarê İzmîrê yên ji bo eksportê ne. Bajaroka Gümüldürê li İzmîrê navdar e bi baxçeyên xwe mandalînaya. Lê di berevkirina vê fekiyê de keda karkerên zêviyan ên Kurd gelek zêde ye. Li bajarê İzmîrê li pirê baxçeyên mandalînan de karkerên Kurd dişuxulin. Ji cotmeyê heta çileyê li baxçeyan bi hezaran karker ji 5 sibehê heta roj diçe ava li van baxçeyan li ser daran yek bi yek mandalînan ji guliyan diçinînin. Li vê baxçeyê bajaroka Gümüldürê karker ji navçeya Gaziemirê hatine. Çavuşa wan Elmas e ku ev roj çavuşiya 65 karkeran dike. Amişi her ek cikitin, her semte mairin, henek jgali zitin, henek aktapatin, henek gazim birtin. Em güç fakiriz bunu hani komş korte vedara. Ta ek bir baş yani. Penç hacz market teji başı. Haftan tesar milyar u tişkil milyara. Çend kes dişuxulin? شيست ما دور حفتي حبي شيست وبينج شيست وحفتن دار حفتي حبي الرجاء ام حزار وصد قاسي دار دخن بقاصاي حزار وصد ايفانا بالتوناي يعني قاسيان مزن ويا ام بشست قاسد شنو بشست نورمال قاسب فابريقي ام حزار وسديد شنو حياه دار حزار وسديجي اما اذا فانا تجاره نشمر تيفر قاسيان مزن نورمال دا قاسه 20 کیلویی و یا 30 کیلویی گلکه اگلک مزن چند قاسد کتونه کی تجاره حفص حيث قاسد شنو حفص حيث ما ب 1200 1200 تبي دم غنانا حياه بيفاري قاسه تشنا بجمع تخواستن داري مرق به كاتيان بيچنين مقاس بتوانا جمع تخواستن مقاس المندالياخ پاترون جمع تخواستن بوچکیان جراب جمع تخواستن سورنا امفر کار کی زور ماش مجبوریم دکن تجي کنترل کی کی کارو باش کی ناکه اگشیم کنترل دکن خبت اینا خبت هر دلغاو که رون ام چرب مجبور خبت دنوان دا گلک مروین تمن مزن شهنه اف کارگرام نه هیسانه و دم مرو نه مجبور به کس زوب زخو ناکه بنوی بارو کارگرام هذه خيرا كرمان جاي خيرا كرمان جاي ابي شناي كره اما قدري كرمان جاي تنن ناس كرمان جاي او جي تنن دين ماندل يادچنه يوميه بحشتين يوميه روجي حشتي اما ام بنج نيفاد راد بنتين دچارات پایدوستک چقدر دوام که افکار؟ افکار 2 ماهاجی دوام دکه 3 ماهاج دوام دکه لیدنا وانده هن کسین که دبیجن جبوک ام بهنا خود درخن خاطنه جی هنه لهر باخچه نزی مهک دمینن و روژی 85 لیره یومیه دستینن هاتیه فکریه جی مانشینه لیدبیجه کش بودران خودشه که هاتیه جناندنا ماندالیان kurmancı meyki durumayı başlı bir nahile zengin de bir nahile memlekette hak iş kurmuş nak ek kurmuş ki isane men nahile juhayl velateme iş tünü چند سالیه؟ از 56 ابتدا که سرسری داره نه زحمت اجبویده dem ne çinin abi anha çavuşe makasه جسمه در خو ما بشي نه کنه مبرچی بمینم چر بکن مجبورن آبا درانیم کتیش و درانی خودش شغلم چر بکن memlekete me koşturtun ama iş tünü kam çer bükün او كامد نر كولت جامع خدي امدانم زي حاليدن حيانها دناواندا پنابرک سوری جی که هی جبر شر ربیعه و 7 سالن باشار İzmir'e دشی جبر اسد ربيع انا مهاتن كتن تراب انا جبر شرجوكي هاتن بر مزريبي 10 سال تركي مي کن یات İzmir'e؟ ازمير ابو 7 سال ها الصال كي اسطنبول مام صال كي قزلتبه مام بله زمانه از هاتم اجبر اسد ربيع جوا عسكريه بله
Eva iştevani tedrum edibine. Am ten mandaliya. Normalde mesleke me هي استرزيمه de جبو ve mesela korona habki iş tevlaf bu iş namayı. اره Ma goçetirem maluminin masrafı tuzane Türkiye geçmeyi zor. Yam tenem iş yani normal derbazları. Dünyayı dvum tehriki gurbeti tez döküştüm zalim hayif feleki ez her demeşime fermanlı pemete ez natirsim tanku topi devleti ez natirsim tanku topi devleti navin fikriye ama خدای هم هاده 12 سال عمل ورم تیمن دالی. نه زحمته چه زحمتی يعني یا ما برید کار کردم کرماش کار ناتر سمعم دکن. چطور برمم دکن. خدیجه فارقین دنگ امریکا İzmir İvar bir haydi.